تماشاور نیشه قایمقامی و مدیریت تحصیل یا میدیات جه بو جوانان قرصا تیر یعنی اوقچلوغی کوانی دا وکرن جوان لوی دره به حوالین خوره وقت در باستیکن هینی آویتنا تیران دبن ev demek dirêje ji bo wan derketina derve qedexeye ciwanên ku emrê wan dibin bîstî daye li malê beşdarî perwerdeyê dibûn. Piştê betlaneya nîv salê dest pê kir navenda perwerdeyê ya gel ji bo ciwanên mîdyatê qursa tîr û kevanê da dest pê kirin. Ciwan tevî hevalên xwe li navendê beşdarê qursê dibin û avêtina tîran hîn dibin. المالي دا تشكي أم نقارنا بكن أم بجبون يولد دا كيفا موري أم هاتنا أوقتلقي دا أم هفالي خور أم شخور دليزن أم كيفا خو تافيجن نهم حال سترسا خوش تافيجن خوش جي قوم تافيجن جي ولو كيفا مجدي بهفالي خور ولو تنشمش بونجي لناوندي قرص د چارچوبيا تevdirên şewbê da têdayîn û ciwan jî piştê demeke dirêj bi hevalên xwe ra xweş wext derbast.